Amen. Today's message that I want to talk about, Täna ma tahan rääkida siis, the title of my message is The Return of the Cutting Edge. me räägime vaimse teravuse taastumisest. And my text is from the 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7. Meie peamine kirekoht on siis Teine kuningate 6. peatükk salmid 1-7. Let's read. Loeme seda. Now the sons of the prophets said to Elisha, Behold now, the place before you were living is too limited for us. Please let us go to the Jordan, and each of us take there a beam, and let us make a place there for ourselves, where we may live. So he said, Go. Nii, kord ütlesid prohveti jüngrid Elisale, vaata ometi, paik, kus me seal sinu ees istume, on meile kitsas. Mingem nüüd Jordani äärde ja toogem sealt igaüks ühe palgi, et saaksime endale valmistada paiga, kus istuda, ja ta ütles, minge. Verse 3. Salm 3. The one said, Please be willing to go with your servants. And he answered, I shall go. Ja üks sulastest või üks neist ütles, ole hea ja tule koos oma sulastega. Ja ta vastas, ma tulen. So he went with them, and when they came to the Jordan, they cut down trees. Ja ta läks koos nendega, nad tulid Jordani äärde ja raiusid puid. But as one was felling a beam, the axe fell into the water, and he cried out and said, Alas, master, for it was borrowed. Aga kui üks neist oli palki langetamas, siis kukkus tema kirves vette ja ta kisendas ning ütles, oh häda mu issand, see oli ju laenatud. Then the man of God said, Where did it fall? Ja Jumala mees küsis, kuhu see kukkus. And when he showed him the place, he cut off a stick and threw it in there and made the iron float. Ja kui temale näidati paika, siis ta lõikas kepi ja heitis selle sinna ning sai kirve ujuma. And he said, Take it up for yourself. So he put out his hand and took it. Ja ta ütles, tõsta see üles, ja mees sirutas käe ning võttis selle. Here we see Elisha the prophet, Siin on näha prohvet Elisat. and he's together with his school of prophets. Ta on koos oma jüngritega, siis tal oli prohvetite kool. And they were with Elisha, living with Elisha. Ja nad elasid koos Elisaga. And they find that, hey, the time, I think is too small for us. We are growing too big. Ja siis nad avastasid, et kuule, et me ei mahu enam siia, et We me need some oleme laienenud. space. Meil on vaja ruumi juurde. So they spoke to Elijah, let's go to Jordan and build ourselves a place. Ja siis nad ütlesid Elisale, et kuule, lähme sinna Jordani äärde ja ehitame endale suurema paiga. And we are, I sense in my spirit that we are in a season of expansion. Ja mina tunnetan oma vaimus, et me oleme ka sellises laienemise ajas. See, 2 Kings chapter 6 verse 1-2 says, Või avardumise ajas. Teine kuningate 6, salmid 1-2, jah? the prophetic community said, Elisha, the place we dealt with you is too small for us. Seal on põhimõtteliselt see kirjas, et see prohvetlite kogukond ütles, et kuule Elisa, et see meie paik siin on meile liiga kitsas. You know, expansion is an evidence of life. Ja avardumine on elu tõendus. Healthy things grow. Terved asjad kasvavad. Living trees grow. Elav puu kasvab. Living families multiplies. Elav perekond paljuneb. And also a living church multiplies and expands. Ja elav kogudus rohkeneb ja laieneb. You see, the sons of prophets were increasing under the apostolic covering. Ja see prohveti jüngrite arv kasvas apostliku kaitse all. This was spiritual multiplication. Ja see oli vaimne paljunemine. See, growth is not a strategy. Vaata nüüd, kasv ei ole strateegia. Growth is a symptom of life. Kasv on elu sümptom. Right? On ju. Do you know that we have cells in our body? Meil on kehas rakud, eks ole. Our cells multiply. Ja need rakud paljunevad. They change, they renew. Need muutuvad, need uuenevad. And there is life everywhere around us. Meie ümber igal pool on elu. Sons of the prophets were growing Ja prohveti jüngrid kasvasid ka. under the leadership of Elisha. Ja nad tegid seda Elisa prohvetliku juhtimise all. But why did I use the word apostolic? Miks ma räägin apostellikest asjadest? You see, Scripture does not call this apostolic when in the Old Testament. It was not introduced yet. Ja, et kui me loeme Vanast Testamendis, siis me ei kohta kusagil sõna apostel või apostellik ja pühakiri ei kasutagi siin sõna apostlik. Yet this is a prophetic community. Ometi see oli prohvetlik kogukond. But it reflects
apostolic building principle. mis peegeldas apostlikke ehituspõhimõtteid. See, Elisha was raising sons. Liisa kasvatas poegi, He was forming hearts. ta vormis südameid, He was shaping character. ta kujundas iseloomu, He was cultivating capacity. ta arendas suutlikkust. This was not a crowd gathering people, see ei olnud rahva hulk, kes lihtsalt niisama kogunes, gathering around a gift, prophetic gift. kes kogunes sellepärast, et näe, Liisal on see and, prohvetlik and, ma tahan This ka. was a community that was built around the grace. see oli kogukond, mis ehitus armu ümber. There was alignment and accountability. seal oli ühtsus, seal oli vastutus, Each and every one in the community. igaüks seal kogukonnas. So the increase and they experience spiritual maturity. ehk siis nad rohkenesid ja nad kogesid vaimulikku küpsust. That is why I said, the place that we dwell with you is too small for us already. sellepärast nad ütlesidki, et tead, see paik, kus me sinuga oleme, et see on meile liiga kitsaks jäänud. Growth is stretched like a container. kasv tähendab venitust. You see, what once felt spacious now felt restrictive. see, mis alguses võis tunduda ruumikana, siis äkitselt tundub kitsana. This was not complaint. see ei olnud mingisugune kaeblemine, It was a good thing. see oli hea, It was growth. see näitas kasvu The sons of the prophets were multiplying. ja prohveti jüngrid paljunesid. The existing structure could no longer contain what God was doing. olemasolev struktuur ei suutnud enam mahutada seda, mida Jumal oli tegemas, Expansion was a sign of life. ja avardumine oli elu märk sellel juhul. Amen. Amen. The church, I sense in my heart, is going through globally the church is going through a season. ja ma tunnetan oma südames, et globaalselt on kogudus ka selles ajas just. The traditional old wineskin cannot fully contain what is God restoring in this season. ja traditsiooniline vana veinilähker ei saa enam mahutada seda, mida Jumal on taastamas selles ajastus. See, this connects to the restoration also of the fivefold ministry. see seostub ka viielaadse teenistuse taastumisega. Ephesians chapter 4 verse 11. Efeslastele 4:11. He speaks about the apostolic and the prophetic are the foundation for the building. seal räägitakse sellest, et apostlid ja prohvetid on selle ehitise alusmüür, vundament. And here in 2 Kings chapter 6 verse 2, ja teine kuningate 6 ja teine salm jällegi. they said, let us go to the Jordan. siin ütlevad nad, et mingem nüüd Jordani äärde, So that each of us can take a beam and let us make a place there for ourselves where we may live. And he said, so the prophet said, go. ja tooge iga mees sealt ühe palgi, et saaksime endale valmistada paiga, kus istuda, ja prohvet siis ütles, minge. You see, they knew they were expanding. Nad teadsid, et nad laienevad. They did not expand where they are at their comfortable place. Aga nad ei tahtnud laieneda seal, kus neil mugav on. They had to leave out of their place where they are living Nad pidid lahkuma sellest harjumuspärasest paigast, kus nad and elasid. move to Jordan. Nad pidid tulema Jordani juurde. Jordan is, why, I was thinking, I said, God, why Jordan? Siis ma mõtlesin, Jumal, et miks Jordan, miks sellel nii palju tähtsust on? In scripture, Jordan is never just a river. Sest kui sa loed pühakirjast Jordani kohta, siis see ei ole lihtsalt mingisugune jõgi seal kuskil. Jordan is a boundary line. Jordan on nagu piirjoon. Jordan represents transition Jordan tähistab üleminekuid from one season to another, ühest ajastust teise. letting go the hold of them. See tähistab seda, et me laseme lahti sellest, mis meid tagasi hoiab. Jordan is a place where stepping into what God has promised. See tähendab seda, et astutakse tõotusesse, mille Jumal on meile andnud. Do you know that Israel crossed the Jordan River under Joshua's leadership? Kas mäletate, kuidas iisraellased ületasid Jordani Joosua juhtimise all? In Joshua chapter 3 verse 17 we see that. Me näeme seda Joosua raamatus 3. peatükis salm 17. Before Elijah was taken up to heaven, Ja enne kui Eelia taevasse võeti tulevankritega, he crossed over the Jordan.
siis tema ületas ka Jordani. Elijah struck the Jordan before he was taking up. Ja temaga oli kaasas Elisa, kes tagasi minnes lõi Jordanit, eks ju, ja see läks 2. We see this in 2 Kings chapter 2 verse 8. Seda me näeme 2 kuningate 2:8. Elisha also crossed Ja, Jordan. et Elisa just ka ületas Jordani, After receiving the mantle from Elijah, kui ta oli saanud Elisalt selle mantli nii-öelda. he went into the Jordan Ta astus Jordani vette and he shouted out to God, where is the God of my father Elijah? ja ta küsis tegelikult Jumala käest, kus on minu isa Eelia Jumal. And he took out his mantle, he struck the Jordan River. Ja ta lõi selle keebiga või mantliga seda Jordani vett. Jordan is a place of transition where old and new ones begin. Jordan on tegelikult üleminekupaik, kus vana läheb üle uueks. Expansion requires crossing. Laienemine nõuab tegelikult ületamist. We cannot expand and stay the same. Me ei saa laieneda ja jääda samaks, eks ole. See, growth always demands movement. Kasv nõuab alati liikumist. If they had stayed and said, oh, I'm comfortable here, I don't want to move, then they would just be remain a crowded place. Et kui need prohveti jüngrid oleksid ennast mugavalt tundnud seal ja öelda, et me ei viitsi kuskile liikuda, meil on siin hea, siis nad oleksidki jäänud sinna, kus nad on, ja nad ei oleks saanud edasi They will liikuda. be limited by God's power. Ja nad oleksid piiratud selles, mida nad teevad. They cannot see God's grace over their life. Nad ei oleks näinud Jumala armu oma elu üle. But they chose to move over comfort. Aga nad valisid selle, et nad liiguvad sellest mugavustsoonist välja. See, every move of God requires leaving familiar patterns. Iga Jumala liikumine tegelikult nõuab elavaid mustreid. Familiar patterns of the past. Et me peame lahti laskma ka mineviku mustritest, mis on meile tuttavad. Releasing old methods. Me peame lahti laskma vanadest meetoditest. Trusting God beyond the previous experiences. Me peame usaldama Jumalat üle nende kogemuste, mis meil juba on olnud. Red's birthday today. Täna on Reeda sünnipäev. And, it's a blessing to see she's coming, how God has brought her till this far. Suur õnnistus on näha, kuidas Jumal ta on nii kaugele toonud. She's a teacher. Ta on õpetaja She has studied many things in the past. ja ta on paljusid asju õppinud, eks ole, oma elus. And now she's doing her degree. Ja nüüd on ta ka ülikoolis, magistris oled, jah? Ja. But whatever she learned in the past, Mis iganes ta enne oli ära õppinud, that was good. see oli kõik hea. But what she learned in the present See, mida ta praegu omandab ja õpib, is going to open her future. see on uks tema tulevikku. Because it will be new things. You'll be sitting there in the class, oh, I didn't learn about this. Sest need on uued asjad tema jaoks, et ta istub seal loengus ja mõtleb, seda ma enne ei teadnud, äge. Wow, this is so good. See on nii tore, Because it's a new training, it's a new season. sest see on uus väljaõpe, see on uus ajastu. Oh my God, why didn't I thought about this 5 Oh. years ago? Miks ma sellele 10 aastat tagasi ei mõelnud näiteks, Right? on ju? Because a new thing you learn. Sest need on uued asjad, mida me õpime. When we step into new seasons of our life, we learn new things. Kui me astume oma elus uude ajastusse, siis me õpime uusi asju. We trust God for beyond our previous experiences. Ja me usaldame Jumalat üle meie varasemate kogemuste. We don't build new space without stepping into new territory. Come again with that. We don't build new space without stepping into new territory. Sest me ei saa ehitada uut koda või uut ruumi, ilma et me astuksime uuele territooriumile. See, God didn't say, you built beside Elisha's house, do an extension wing, right and left. Ja. Jumal ei öelnud, et teate, et teil on juba üks koda siin olemas, Elisa koda, eks ju, laiendage seda natukene, ehitage üks tiib sinna, üks tiib sinna. God said, it's time to move to Jordan. Jumal ütles, et on aeg Jordani juurde liikuda. Now, these are prophetic community. See oli prohvetlik kogukond. They can hear the voice of God. Nemad kuulsid Jumala häält. And they felt this is a time and season to cross over to Jordan. Ja nad tunnetasid kollektiivselt, et nüüd on aeg tulla Jordani juurde. And Elisha, who is the senior person, Ja Elisa, olles seal üks nagu koguduse vanem nii-öelda,
He said, yes, it's time to go. ta ütles, et jah, on aeg minna. Jordan is a place of dying to the old self. Jordan on paik, kus me sureme oma vanale minale. Jordan is associated with burial and cleansing. Ja Jordanit on sageli seostatud matmise ja puhastumisega. It is a place of identity shifts. See on paik, kus meie identiteet muutub. Children have identities. Lastel on identiteet. When my son was born, he carried a different identity. Kui minu poeg sündis, siis ta sündis oma identiteediga. He was a baby. Ta oli alles beebi. When he was a toddler, 3-4 years, it was a different identity. Ja kui ta oli juba kasvanud 3-4-aastaseks, siis tal oli ka oma identiteet. When I open the door, he gets excited, he jumps, he runs to me. Kui ma tulin tema juurde, siis tema läks kohe elevile, põnevile, jooksis minu juurde lausa. When he goes to primary school, Kui ta läks algkooli, he carries another different identity. siis ta läks sinna oma identiteediga. Father, daddy, please don't kiss me. Everybody's watching. Issi, palun ära anna mulle musi siin kooli juures, kõik vaatavad ju. Yeah? And when he goes to secondary school, Ja kui ta läks edasi kooliastmesse, järgmisse kooliastmesse, he becomes quiet. siis ta jäi juba vaiksemaks. I need some space. Tead, mul on ruumi vaja, oma ruumi. Yeah? And when they go to adulthood, they change. Ja kui poeg kasvab edasi, saab täiskasvanuks, siis ta muutub. And when they reach their 40s, Ja kui inimene jõuab 40-ndatesse, they feel, oh, I need to be close to my parents again. siis ta tunneb, et ai, peaks ikka vanematega lähedaselt suhtlema jälle ja Identities change different seasons. ehk siis meie identiteet muutub tegelikult vastavalt ajastule. It is a place of identity shift. Need on paigad, kus identiteet muutub. See, before Israel entered into the promised land, Enne kui Iisrael sisenes tõotatud maale, they had to leave the wilderness. pidid nad kõrbest lahkuma. They are thinking they have to leave behind their dying old mindset, Ja nad pidid maha jätma oma sureva vana mõtteviisi, their small vision. oma väikese visiooni. You know, Israel had a very small vision. Iisrael oli väga väike visioon. Their vision was never big. Neil ei olnud suurt visiooni. Because the problem was they were under slavery. Sest nad enne seda olid orjuses, eks. They were under captivity for so many years. Ja neid hoiti orjuses nii palju aastaid. All they could see is, oh, I felt better, I was in Egypt. Ja siis kõrbes nad hakkasid rääkima, et teate, Egiptuses oli parem. And Israel couldn't accept it. Ja Iisrael ei suutnud seda vastu They võtta. want the new things. Nad tahtsid uusi asju, jah. They love the milk and honey, Neile meeldis see tootus, et hakkab voolama piima ja vett ja värki. but they don't like the giants. Aga vot hiiglased neile ei meeldinud. They can't think beyond bigger vision. Nad ei suutnud mõelda suurelt. But they feel, oh, Pharaoh was better, he gave me more food. Ja sellepärast nad arvasid, et tead, Vaara oli parem, seal sai paremini süüa. I have much more friends. Meil oli rohkem sõpru. And they couldn't enter into the promised land. Ja nad ei saanud minna tõotatud maale. They were dying there was a fear to change. Neil oli hirm muutuse ees. What if I change, these things happen to me? Aga mis siis saab, kui ma hakkan muutuma ja siis hakkavad need asjad juhtuma mulle? See, expansion is not about geographical. 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 Avardumine ei ole geograafiline otseselt. Expansion is internal. Avardumine on sisemine. You know, notice something very powerful here. Vaata, siin on midagi väga väelist. In verse 2, Teises salmis he said, let us go. ta ütles, lähme. They did not wait for Elisha to command it. Isegi jüngrid ütlesid, Elisa jüngrid, et ütlesid, lähme. Nad ei oodanud, kuni Elisa ütleb, et hakkame minema, poisid. The prophetic community recognized the season. Prohvetlik kogukond tunnetas ära selle õige aja. The sons of the prophets understood the time and season. Nad mõistsid aegu ja ajastuid. When growth is healthy, Kui see kasv on tervislik, sons begin to carry the vision. siis hakkavad pojad kandma visiooni. They won't be passive. Nad ei jää passiivseks. They are always engaging. Nad on alati tegevuses. Mature communities don't wait to be pushed. They respond to increase. Küpsed kogukonnad ei oota tagantlükkamist, nad reageerivad kasvule. They did not wait for a miracle to happen. Nad ei jäänud ootama, et millal see ime sünnib nüüd. This is a key. Ja selles on see võti. When they reach the Jordan,
kui nad Jordani juurde jõudsid, they did not pray for wood to appear. ei hakanud nad palvetama, et koda ehita ennast ise ja puud raiduge ennast ise ja värki. They started the work immediately, start cutting the wood. Nemad võtsid kirve kätte, hakkasid raiduma, hakkasid seal ehitama. Faith is not passive. Usk ei ole passiivne. They understood. Nad mõistsid seda. They will need a bigger house. Nad teadsid, et kui me vajame nüüd suuremat koda, We must build it. siis me peame selle ise ehitama. Many times people pray for expansion but avoid responsibilities. Tihtipeale me palvetame, et Jumal laienda meie maa-alasid, avarda meie silmapiiri ja nii edasi, aga me väldime vastutust. When they reached the Jordan River, the sons picked up the axe and started on work. Ja, et kui nad jõudsid Jordani äärde, siis need prohveti jüngrid võtsid kirved kätte, tööriistad kätte, hakkasid tööd tegema seal. See, God multiplies what we move. Jumal paljundab seda, mida meie liigutame. The third one I want to talk about is the loss of the axe. Kolmandaks räägime kaotatud kirve peast. In 2 Kings chapter 6 verse 5. Siin samas teine kuningate 6:5. But as one felling a beam, the axe head fell into the water, and he cried out, Alas, master, for it was borrowed. Aga üks neist oli palki langetamas ja siis kukkus tema kirves vette. Ta kisendas ning ütles, häda mu issand, see oli ju laenatud. Now, Nüüd, I believe here Estonia, you use axe. You know the tool axe. eestlased on kirvega tuttavad, eks ole, see ei ole meile võõras tööriist. Yeah. Ja. To me, I came here only, I learned to experience what is an axe is. Mina sain kirvega tuttavaks alles siia tulles, vaat niimoodi. Pastor Silver brought me to the forest to cut trees. Ahha, pastor Silveriga käisime metsas kuuske vist raiumas, jah? And we used the axe to cut. So, Ja me kasutasime selleks kirvest, nii. we were chopping, me and Rafael, we took turn and chop. Ja siis me Rafaeliga kordamööda siis raiusime niimoodi. And there was a technique also how you chop the tree. Ja sellel on oma tehnika, kuidas siis puud raiutakse. And it was an experience. See oli üks hea kogemus. I took so many times to chop the tree. Mul läks päris pikka aega selleks, et puu maha raiuda. But it's not even cutting through properly. Ja ikka ei saanud veel hakkama korralikult, jah. Silver took the axe, he just cut 1, 2, 3, 4, poof, the tree fell. Silver võttis kirve kätte, 1, 2, 3 ja puu langes. Because he knew how to use the axe. Sest ta oskas kirvest kasutada. You see, axe is a tool. Kirves on tööriist. In this story, the axe is not for destruction. Ja selles loos, mida me lugesime, ei ole kirves mitte hävituseks, The axe is for construction. vaid see on ehituseks vajalik tööriist. This tool were cutting trees to build house. Nad raiusid seal puid, et ehitada koda. Yeah. Ja. The axe represents the capacity to build. Ja kirves tähistab siin suutlikkust ehitada. The axe represents the effectiveness See of the tool. tähistab tõhusust. The axe represents the productivity of the tool. Ja kirves tähistab ka viljakust siin. Now, without it, expansion stops. Sest kui seda ei ole, siis avardumist ka ei ole. Right? They can cross over the river, but there won't be any axe, you can't expand. Võib Jordani äärde minna, võib isegi ületada Jordani, aga kui sul kirvest ei ole, siis kuidas sa puid raiud, kuidas sa laiened? See, the iron head gives weight and sharpness, right? Nüüd see kirve pea, see rauast osa, eks ju, annab selle teravuse. Some iron head, they are heavy Need on rasked ka, need kirvepead. and sharp. So the more heavier, the more deeper it goes. Mida raskem, seda sügavamale see lõikab. And they can, without the axe head, they can swing, but nothing cut or fall. Et kui sul on lihtsalt mingisugune toigas käes, justkui nagu kirves, aga tegelikult kirvest ennast ei ole, no siis sa võid seda vehkida selle, kui palju tahad, mitte midagi sa maha ei raiu. They can make noise and there is no progress or fruit in the work. Ehk siis igasugust kisa võib tõsta, aga see ei tähenda, et töös oleks vili. You see, the lost axe, the head represents the apostolic and prophetic building anointing that became submerged under the Jordan River. Ehk siis nad kaotasid selle kirve pea, eks ole, ehk see tähistas tegelikult sellist prohvetlikku apostolikku võidmist, mis kirve pea näol vajus siis sinna Jordani põhja. Do you know that an axe head can fly off? It's very normal. On ju loomulik ja normaalne, et kirve pea võib otsast lennata, eks ole.
right? on ju? Can you show me the axe again? The picture of the axe. Kas meil on The starting part. pilti kirvest, enne oli vist Yes. kuskil. Vaata see samane. Just not the one, yes. Ahah. You look, this is ancient axe, how they tie the axe. Et siin on see, et nad sidusid selle kirve pea selle varda külge. Yeah. The modern day axe is they seal it. Et they do what? They do sealing at the top. They seal the thing with there's a mechanical thing, they seal it properly. Et tänapäeval kinnitatakse teise meetodiga palju tugevamalt, nii et ta kuskile ei lenda põhimõtteliselt. So after a long time of use, it is normal that the axe head can come off. Nii et selliste vanaaegsete kirvestega oli nagu tavapärane, et kui olid seda pikalt kasutanud, siis see kirve pea võis lennata kuskile. In the engineering term, is called wear and tear. Eks siis jah, et asjad kuluvad, eks ole. So it can be loose fitting. It can be loose fitting. It can lose its fitting. Et see kinnitus võis jääda lõdvaks. The axe head is fitted into the wooden handle. See kirve pea pandi sinna puust varda külge. If the wood shrinks from dryness or the wedge becomes loose, the iron head can slip off during a swing. Sellepärast, et kui puit seal kuivab ja kokku tõmbub kuivamise tagajärjel, siis või hakkab logisema, siis see raudpea võib hooga lüües maha libiseda lihtsalt. So in ancient time, tools were handmade and not perfectly engineered. Ja vanasti olid tööriistad käsitööna valmistatud ega olnud täiuslikult konstrueeritud. A heavy swing can easily loosen it. Ja tugev löök vastu puud võis selle kergesti lahti loksutada. The second thing is repeated action. Teiseks oli see, et see on nagu korduv löögijõud, eks ole, korduvalt lööd. Right? You keep on swinging the axe on the tree, repeated action. Kui sa raiud puud, siis sul on vaja ikka päris mitu korda lüüa seda. You need the force. Sul on vaja löögijõudu. Every strike it creates vibration and pressure on the axe. Ja iga kord, kui sa lööd, siis see toob esile vibratsiooni, see toob esile sellise pinge seal ja see raiub lõpuks puu maha. The handle becomes weakened. Aga selle tagajärjel kirvevars nõrgeneb. And the fitting of the axe can be loose. Kinnitus lõdveneb. It can come off easily. Kirve pea võib ootamatult otsast lennata. So an axe head doesn't usually fall off in one swing. Ja tavaliselt kirve pea ei kuku ühe hoobiga või. It loosens gradually. See logiseb ja järk-järgult hakkab niimoodi ära tulema. See, spiritually, sharpness is rarely not lost instantly due to neglect, carelessness or lack of maintenance. Vaimselt ei kao teravus üldse hetkega lihtsalt, et otsustasin maha kukkuda ja kukkusin. See ei juhtu niimoodi. See juhtub selle hooletuse, tähelepanematuse, hoolduse puudumise, väsimuse ja uuenemise puudumise tõttu. Or overuse and renewal, not without renewing it. Kui sa ei uuenda oma tööriistu nii-öelda ja töötad üle võib-olla isegi. And suddenly what was secure can be gone. Ja äkitselt see, mis oli kindel ja kindlalt paigas, on läinud. This man didn't intend to lose it. See mees, kellest siin juttu on, tema ei kavatsenud seda kirve pead kaotada. He was working on the work. He was building. Tema tegi oma tööd, ehitas. Now this is very important. Ja siin on väga oluline asi. Sometimes loss happens in our life is not because of rebellion. Mõnikord ei juhtu kaotus meie elus mitte mässu tõttu, but the activity without attention of that tool. Vaid see võib juhtuda siis, kui me tegutseme, aga meie tähelepanu on kuskil mujal. Whether it's maintained properly, whether it's secured properly. Kui me ei pane tähele, kas meie tööriista eest on korralikult hoolitsetud, kas kõik on kindlalt paigas. You get what I mean? Saad aru? So when the young prophet cried out, he said, "Alas, master, for it was borrowed." Ja siis hüüab noor prohvet, et issand, see kirves oli laenatud ka veel. He was not merely upset because of losing the tool. Ta ei olnud lihtsalt mures, et tööriist läks kaduma, uppus ära. He was so grieved because it does not belong to him what was lost. Ta kurvastas, sest et see, mis kadus, ei kuulunud temale. It has been entrusted to him. See oli tema kätte usaldatud. He had the privilege of using that axe. Ja tal oli õigus kasutada seda kirvest. But he was not the rightful owner. Aga ta ei olnud selle omanik.
That is what gave the weight for that moment. ja sellepärast on sellel hetkel väga suur kaal. It speaks about stewardship. Me räägime siin majapidamisest. Borrowed means stewardship. Kui sa laenad midagi, siis sa pead seda hästi nagu ülal pidama nii-öelda. It means something valuable has been placed in our hands for a purpose. Ehk siis midagi väärtuslikku antakse meie kätte eesmärgiga. It did not originate with us. It's not ours. Et see ei ole meie oma, see ei ole tulnud meie enda käest. We are trusted to carry it. Meid on usaldatud sellega. We are trusted to use it. Meid on usaldatud seda kasutama. We are trusted to care for it. Meid on usaldatud selle eest hoolitsema. This is the posture of true work of God, the ministry. See on tõelise teenistuse hoiak. Every gift, every calling, every measure of authority is entrusted by God into our hands. Jumal on usaldanud meie kätesse teenistuse, annid, kutsumuse ja meelevalla. Do you know that everyone here has a part to play in this church? Iga üksteist, teil on kõigil osa selles koguduses mängida. God has put gifts, talents Jumal on kõigile andnud annid, talendid into us. meie sisse. It does not belong to us. Aga need annid ja talendid ei kuulu meile otseselt, He has entrusted us. sest Jumal on need meie kätte usaldanud. He has put that axe in our hands. Ta on andnud meile kätte selle kirve. It is not the pastor's job only. See ei ole ainult pastori töö. It's every believer. See on iga uskliku töö. It's anointing that God has given the church. See on võidmine, mille Jumal on andnud kogudusele. In 1 Corinthians chapter 4 verse 1. 1. Korintlastele 4:1. Let a man regard us in this manner as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. Paul here is speaking about the apostolic leadership here. Paulus räägib siin apostellikust juhtimisest He calls himself stewards. ja ta nimetab ennast ja teisi He majapidajaiks. calls others stewards. Ta räägib teistest kui majapidajatest. He didn't use owners. Ta ei öelnud, et te olete omanikud. He said, oh, you are the owner, you know. Ta ei öelnud, et jah, et sa oled omanik. Ei! Even apostles are servants entrusted with the mysteries that belong to God. Isegi apostlid on sulased, kelle kätte on usaldatud saladused, mis kuuluvad Jumalale. Today, Täna. you are entrusted with the mystery of God. Sinu kätte on usaldatud Jumala saladused. We are not called here every Saturday or Tuesday to come and warm up the seat. Meid ei ole kutsutud siia tulema ja lihtsalt pinki soojendama laupäeviti ja There is an teisipäeviti. axe in our hands that God has embedded into our spirit. Meil on kätte andnud kirves, mille Jumal on sisestanud meie vaimu. And we need to use it. Me peame kasutama seda hakkama. Everyone sitting here has a part to play in the kingdom of God. Kõik, kes te siin istute, teil on osa Jumala riigis. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. 2. Korintlastele 4:7. But if we have this treasure in earthen vessels, so that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves. See aare on meile ka saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist enestest. Even this, here we see apostles call themselves stewards. Apostlid nimetasid ennast majapidajaiks. The power is carried in earthen vessels. We are remembered. We carry what belongs to Christ. Ja see vägi on nendes maistes astjates nii-öelda. Me kanname seda, mille Kristus on meile usaldanud. Humility preserves the cutting edge that God has given into us. Ja alandlikkus tegelikult säilitab selle teravuse, mille Jumal on meile andnud. Ownership produces pride. Aga kui meil tekib see omanikutunne, et mina tegin ja minu oma on, siis see tekitab uhkust. Ownership produces pride. Omanikutunne tekitab uhkust. But stewardship produces humility. Kuid majapidaja amet belongs to God. toodab alandlikkust, sest sa tead, et asjad kuuluvad Jumalale. When something is borrowed, Kui midagi on laenatud, we must handle it carefully. siis me peame sellega hoolikalt ümber käima. We must remain conscious Me peame olema teadlikud that we are accountable for whatever we do with it. ja peame meeles pidama, peame vastust andma kõige eest, mis meile on usaldatud. Ja? Spiritually, this means that we cannot treat anointing casually.
Vaimselt tähendab see seda, et me ei tohi suhtuda võitmisesse ükskõikselt. We cannot assume that because we moved in the power yesterday, today we will still automatically in the power very sharp. Me ei saa eeldada, et kui me eile liikusime suurepäraselt Jumala väes, siis sama toimib ka täna ja homme. Grace must be maintained. Armu tuleb alal hoida, säilitada. And it only can be maintained through intimacy and alignment and dependence on God. Ja seda saab alal hoida ainult siis, kui sul on lähedane suhe Jumalaga, kui sa sõltud Jumalast. See, the young prophet, he did not hide. Noor prohvet ei varjanud ennast. He did not hide what he was lost. Ja ta ei varjanud seda, et tal läks midagi kaotsi. He did not pretend nothing happened. Ta ei teeselnud, et kõik on korras. He cried, he revealed his conscience. Ta hüüdis lausa sellest, et kirves, eks ole, ja see on laenatud ja nii edasi. See paljastas tema God, I südametunnistuse. lost it. Ta ütles, issand, ma kaotasin selle. He understood what was serious about this. Ja ta mõistis, et see asi on tõsine. Because God has entrusted him. Sest et Jumal oli selle tema kätte usaldanud. It was his heart posture that was so powerful that he recognized what he has lost. Ja tema südame hoiak siin on väga väeline, sest ta tunnetas ära, et see asi on kaduma läinud, ma pean sellest ikkagi teatama. You know, they were working. They were doing the work of God. Et need prohveti jüngrid seal, nad tegid tööd, Jumala koda ehitasid. No, They were not sinning. nad ei teinud pattu seal, They were working. nad tegid tööd. They were building the kingdom of God. Nad ehitasid Jumala kuningriiki. And he valued what he was doing. Ja see prohveti jünger väärtustas seda, mida ta tegi. The apostolic and the prophetic, it is an apostolic prophetic church. Meie kogudus on ka apostelik prohvetlik kogudus. We carry that grace in this church. Ja me kanname seda armu siin koguduses. But it does not belong to us. Aga see ei kuulu meile. It belongs to Christ. See kuulub Kristusele. It belongs to Christ. Christ gave it to us. Kristus andis selle meile, see kuulub temale. We are stewards here. Meie oleme siin majapidajad. He is the head and we are the body. Kristus on pea ja meie oleme ihu. We steward God's revelation. Ja meie oleme majapidajad Jumala ilmutuse üle. We steward God's authority. Või tema meelevalla üle. We steward the kingdom influence in us. Me majandame kuningriigi mõju meie sees. When we walk in humility Kui me and käime dependence, alandlikkuses ja sõltuvuses Jumalast, the cutting edge remains sharp. siis me jääme teravaks. Everything we carry is a service to God which is borrowed from heaven. Kõik, mida me Jumala teenistuses kanname, on tegelikult taevast laenatud. Heaven honors those who treat holy things with reverence and responsibility. Taevas peab lugu neist, kes kohtlevad pühi asju aukartuse ja vastutustundega. The next one. Edasi. Restoration is precise. Taastamine on täpne asi. 2 Kings chapter 6 verse 6. Teine kuningate 6:6. When the man of God said, where did it fall? Aga Jumala mees küsis, kuhu see kukkus? And when he showed the place, he cut off a stick and threw it there and made the iron float. Ja kui temale näidati paika, siis ta lõikas kepi ja heitis selle sinna ning sai kirve ujuma. See, when the axe fell to the water, he cried out to Elisha. Kui see kirve pea lendas sinna jõkke, eks ole, siis see prohveti jünger hüüdis Elisale. Elisha immediately never performed any miracle. Ja rääkis talle sellest. Elisa ei jooksnud kohe imet tegema. His response is, where did it fall? Tema esimene küsimus ja reaktsioon on see, kuhu see kukkus? See, the question reveals that it can be recovered. See küsimus näitab seda, et asi on parandatav. But there must be a recognition where. Aga me peame ära tundma, mis toimub ja kus see on. Before something is restored, it must be located. Enne kui saab toimuda taastumine, peab toimuma märkamine. You know, sometimes I lost my things at home. Vahest olen ma asju kaotanud kodus. I will ask Estella, where's my trousers? Ja siis küsin Estella käest, et kus mul need püksid on. And
I'll be looking in the cupboard, ma otsin ja otsin ja igalt poolt otsin. They said, how come you can't see? Ja siis Stella küsib, no kuidas sa ei näe ometi, noh. And they said, I can see from here. Ja Stella ütleb, mina näen siit juba ära, kus su püksid on. And she'll go to the cupboard. Ja siis ta läheb sinna kapi juurde. I don't know what kind of magic she has. She just take and pull out. ma ei tea, mis võlujõudu tema kasutab, tema lihtsalt tõmbab need välja sealt. Finding where did it fall? Where is it? Ehk siis oluline on näha, kuhu see asi on langenud. Elisha did not say, oh, why are you so careless? Elisa ei öelnud talle, et miks sa nii hooletu oled. Elisha's response is, he never rebuked him. Elisa ei kukkunud sõimama teist, on He ju. just asked, where did it fall? Lihtsalt küsis, kuhu see kukkus, näita mulle. The issue was not accusation. Asi ei olnud nüüd hukkamõistmises, eks. The issue was identification. Asi oli selles, et tuli tuvastada, kuhu see asi kukkus. Restoration must be precise. Ehk siis taastamine peab olema täpne. Because God works specifically. Sest et Jumal töötab väga täpselt ja spetsiifiliselt. Sometimes in life, we were very sharp, There's a certain point in our life. Ja. Et meie elus on olnud aegu, kus meie oleme olnud väga teravad kõik. But something happened to us, something happened to our family, Aga siis võib-olla juhtus midagi, võib-olla midagi meie perega, võib-olla kuskil mujal midagi. something happened in our relationship. Või mingis suhtes juhtus midagi. We lose the cutting edge. Ja siis see teravus hakkab kaduma. And we don't know what to do. Ja me ei teagi, mida teha. But instead, God is telling, Aga Jumal ütleb siin, go back to the place where you lost it. mine sinna, kus sa kaotasid selle. Where did you lose it? Kus sa selle kaotasid? How did you lose it? Kuidas see kadumine aset leidis? Mine tagasi sinna. I'm speaking to some people here. Ma räägin, kõnetan siin mõningaid inimesi. You lost your cutting edge very long time ago. Su teravus on kadunud juba pikka aega. It affected you very bad. Ja see on sulle suurt halba mõju avaldanud. You lost your cutting edge when you lost your relationship. Ja sa kaotasid oma teravuse siis, kui sul suhe katki läks. Go back to where you lost it. Mine tagasi sinna, kus see teravus kadus. Because that is where you can find it. Sealt sa leiad selle. Restoration is precise. Ehk siis taastumine nõuab täpsust. Where did we lose our sharpness? Kus me oma teravuse kaotasime? Was it in business? Kas see tekkis selle käigus, et meil oli liiga palju tegemist? When was the last time we walked with intimacy in God? Millal me viimati olime väga lähedases osatuses Jumalaga? When was it the time when you left everything and you went to God? Millal oli viimati see hetk, kus sa jätsid kõik sinna paika ja läksid lihtsalt Jumala ligiolusse? See, loss does not happen in a dramatic moment. See kaotsi minek ei toimu hetkega ega toimu lihtsalt siis, kui midagi dramaatilist on sündimas. Loss happens in a series of events. See kaotsi minek on, see juhtub tasapisi, eks ju. When you swing the axe, Kui sa seda kirvest vähid sellega, it takes time for the axe to be loose if you don't maintain it. ja kui sa selle eest hoolt ei kanna, siis ühel hetkel kirve pea võib otsast lennata, sest see on lõdvaks läinud. It does not just happen overnight. See ei juhtu üleöö. Sometimes our intimacy, our shortened intimacy with God can cause our axe to be blunt and gloss. Ja kui meie lähedane osadusaeg Jumalaga jääb lühikeseks, siis ühel hetkel me avastame, et meie nii-öelda kirvepea on tuimunud, teravus on kadunud. Our dependence become weakens with God and very quietly you just go off. Ja me ühel hetkel märkame, et me ei sõltugi enam Jumalast, me toetume millelegi muule ja see kõik taandub väga tasapisi. Then one day we realize, Ja ühel päeval me saame siis aru, et äkitselt, et oh my God, I appikene, lost something. mul läks midagi I kaotsi. lost that cutting edge. Mul läks kaotsi teravus I don't know when I lost it. ja ma ei teagi, millal ma selle kaotasin. Was it 10 years ago? Kas 10 aastat tagasi Was it 20 years ago? või 20 aastat tagasi? The man of God asked for the place Jumala mees because God wants to restore it specifically.
rääkis sellest või küsis, et kus sa selle ära kaotasid, eks ole, sest Jumal tahab taastamise juures täpsust. God does not revive us generally. Jumal ei elusta meid lihtsalt üldiselt. He brings us back to moments where decisions will make shifts and posture moved somewhere else. Ta toob meid tagasi hetkedesse, kus meie otsused viisid meid kuskile kiiva, eks. He goes back to the root problem. Jumal tuleb tagasi juurprobleemi juurde. Where did you lose your peace? Kus sa oma rahu kaotasid? Where did you lose your joy? Kus sa oma rõõmu kaotasid? You were so sharp. Sa olid nii terav enne. Go back to the place and pick it up. Mine tagasi sinna, kus sa selle kaotasid, võta see uuesti üles sealt. God wants to heal the root problem in our life. Jumal tahab tervendada meie elus juurprobleemid. You know, sometimes we can't sleep. Vahest ei ole meil und Sometimes öösiti. there's no peace. Ei ole rahu südames. You know, we have nightmares. Ja tulevad õudusunenäod. And realize that, hey, actually these are just symptoms. Ja ma sain aru, et need on lihtsalt sümptomid. Those are symptoms, just symptoms, you know. Need on lihtsalt sümptomid. Mental health issues. Vaimse tervise probleemid. But the root problem, we need to go back. Aga me peame siirduma tagasi juurprobleemi juurde. Restoration is not random. Taastumine ei ole juhuslik. It is intentional. See on tahtlik. It requires humility to say, it fell here. On vaja olla alandlik selleks, et öelda, see kukkus siia. You know, I encountered Jesus at the age of 16. Ma kohtusin Jeesusega 16-aastaselt. And somewhere along my life, at the age of 19 ending, I fell totally. Aga kui ma sain 19, siis selleks ajaks olin ma täielikult Jeesusest ära langenud. I went away from God. Ma tulin Jumala juurest ära. And I went into the army at the age of 20. Läksin 20-selt sõjaväkke. My life became very bad. Ja minu elu läks ikka väga halvaks. And when God restored me back, ja kui Jumal mind He encountered me again. taastas, siis ta kohtus minuga uuesti. He had to bring me back to my past. Ta pidi mind tooma tagasi mu mineviku juurde. The day why I left. Selle päeva juurde, kus ma tema juurest lahkusin ja vaatan, et miks see juhtus. You know, I was so young, I didn't care about people. Ma olin nii noor, et inimesed mind ei huvitanud. When God spoke to me, I just shared the gospel. Ja kui Jumal mind kõnetas, et mine kuuluta, siis ma läksin ja kuulutasin, selles mõttes ei huvitanud inimesed, nende arvamus ei I huvitanud. was like a mad guy. Ma olin nagu hull evangelist. In the train, I could just stand up and preach the gospel. Ma võisin kuskil rongis või bussis püsti seista ja hakata kuulutama evangeeliumi. I was so excited for God. Ma olin Jumala järele nii tuline, nii ühinal. But just something happened into my life. Ja siis juhtus midagi mu elus. My whole world collapsed. Kogu mu maailm kukkus kokku. And I left the church. Ja ma lahkusin kogudusest. I tried to come back to church. Ma püüdsin kogudusse tagasi I tulla. repented. Ma isegi parandasin meelt. But still the cutting edge was not there. Aga seda teravust ei olnud ikka. And there was a moment in time, God spoke to me one time. Ja siis ühel hetkel Jumal kõnetas mind. David, go back to the place David, mine tagasi sinna paika, where you lost it. kus sa kaotasid selle It's over teravuse. there, pick it up. Sest see on seal, võta see üles sealt. I went back there. Ja ma läksin sinna tagasi. I got myself into a relationship Ma asusin suhtesse. where God spoke to me one night. He said, be careful. Aga Jumal kõnetas mind ükskord ja ütles, et ole sellega ettevaatlik. And I went there. I cried before God. Ja siis ma nutsin Jumala ees. I said, I need it back. Ma ütlesin, mul on seda vaja, ma tahan seda tagasi. God told me, pick it up. Jumal ütles, et võta see ise üles. It was when you're 19 years old. Ma olin 19. Restoration is intentional. Ehk siis taastamine on tahtlik tegu. Restoration requires humility. Ja see nõuab alandlikku meelt. Restoration requires courage. See nõuab julgust. After that, I had to ask forgiveness many people.
hiljem pidin ma andeks paluma päris paljudelt inimestelt, because there were many who were affected sest ma olin paljudele haiget teinud during that time, 1999. 90-ndatel. When Elisha located and when he pointed the exact place of loss, that miracle starts to begin. Kui Elisa oli leidnud selle paiga, kuhu see kirvepea oli kukkunud, siis hakkas ime sündima. And Elisha located the place where the iron head had fallen. He did something very unexpected. Ja kui Elisa leidis selle paiga, siis tegi Elisa midagi väga ootamatut. He cut a stick and he threw it into the water. Ta lõikas ühelt puult oksa ja viskas selle vette. I was thinking, Ja siis ma mõtlesin, what went into Elisha's head? mis see Liisal hakkas nüüd, mis talle pähe lõi? Was he thinking the wood is a magnet or what? Kas ta mõtles, et puu on nagu magnet, et võtab selle rauatüki sealt? It was a prophetic act. See oli prohvetlik tegu. That act naturally, iron naturally sinks. Raud vajub kohe põhja, eks ole, me teame seda. You don't throw a piece of wood branch there and say it will rise up. Ja siis me ju ei oota, et kui me viskame sellele järele mingisuguse oksa, et siis see raud ujub pinnale. It's a supernatural. See oli üleloomulik. That wood represents the cross. Tegelikult tähistab see puu risti. Throughout scripture, wood often points towards the cross. Läbi pühakirja sa võid näha, et puu tähistab risti. It reminds us that God uses what seems simple and even weak to accomplish. Even human is impossible. Ja see näitab meile seda, et Jumal kasutab asju, mida inimene peab tähtsusetuks või nõrgaks. Jesus did not come into this world like a Messiah, like a king. Jeesus ei tulnud siia maailma kuningana. He came to restore the world through the cross. Ta tuli, et taastada maailm risti läbi. The cross spoke for us. Ja see rist kõneles meile. The cross raised up from the dead. Rist oli see, kus tema tõusis ka surnuist üles pärast. The cross restored our relationship back to the Father. Ja rist taastas meie suhte isaga. In the same way, our lives, we need to run back to the cross. Me peame tulema tagasi risti juurde, jooksma lausa. It is the cross. Sest asi on ristis. Coming to church does not, we can come to church. Me võime koguduses käia. It can become a ritual, See võib saada rituaaliks. I've seen people who come to church without fail, even without medical certificate, MC. They can come to church. Without what? MC, they call it MC, medical, even they are sick also, they'll be in church. Okay. Et ma olen näinud inimesi, kes isegi haigena tulevad kogudusse. You tell them not to come to church, they'll feel very uncomfortable. Sa ütled, et ära tule haigena kogudusse, mine palun ravi ennast kodus. Ja siis inimene tunneb ennast väga ebamugavalt. Because, sometimes it's because of religious pattern. Sellepärast, et neil on tekkinud see religioosne muster. But they forgot they lose their cutting edge. Aga inimesel on meelest läinud, et tal ei ole seda teravust enam. The cross restores us back. Rist taastab meile selle. It is through the cross that what is heavy begins to rise in us. Ja see, mis on raske, hakkab tasapisi pinnale ujuma meie sees risti läbi. In the natural law, iron does not float. Loomupäraste seaduste järgi raud pinnale nii naljalt ei tõuse. And hearts does not recover back its sharpness. Ja see teravus ei taastu südametes loomupäraselt. It is only God. Ainult Jumal suudab seda teha. Something supernatural must intervene. Miski üleloomulik peab sekkuma siin. Is the cross recentered in our life? Kas rist on kesksel kohal meie elus? Is the cross recentered in our personal walk with God? Kas rist on kesksel kohal meie käimises Jumalaga? The miracle of Jordan reminds us the restoration work. Sest et see Jordani ime tuletab meile meelde Jumala taastamistööd. It's not about technique. Asi ei ole tehnikates või meetodites, but returning to the place where Jesus Christ becomes our central again. Vaid selles, et peame naasma paika, kus Kristusest saab taas meie kese. Coming back to the heart of worship. Kus me tuleme tagasi ülistuse keskmesse. Let's pray. Ja palvetagem nüüd. Hallelujah.
Father, we thank you, God, for your word. isa, me täname sind su sõna eest. Today, God is asking a few people here, Ja Jumal esitab küsimuse siin mõnele inimesele. when was the time you lost your cutting edge? Millal see oli, et sa kaotasid oma teravuse? Was it because you were humiliated? Kas see juhtus sellepärast, et sind alandati, You were accused? sind süüdistati? Or was it somebody who hurt you? Või keegi tegi sulle haiget? Or somebody left you? Või keegi jättis su maha? When? Kus see juhtus? Millal see juhtus? Today we are walking with God. We are doing the work of God. We are doing everything. Täna me käime Jumalaga, me teeme tema kuningriigi tööd, teeme kõike. Some of us are coming worshiping God, Mõned meist tulevad ja ülistavad Jumalat ja but don't realize we actually lost the cutting edge very long time ago. ometi ei mõista, et me oleme oma teravuse kaotanud juba tükk aega tagasi. Today God wants to restore that cutting edge. Täna tahab Jumal meie teravuse taastada. Where did you lose that cutting edge? Kus sa selle teravuse taastasid? Be precise. Ole täpne. Was it 5 years ago? Kas oli 5 aastat tagasi Was it 20 years või ago? 20 aastat tagasi Was it the time when you fell in love? või siis, kui sa armusid? When did you lose your cutting edge? Millal sa oma teravuse kaotasid? God is taking some of us back to the past Jumal on viimas mõningaid meist tagasi minevikku, because the anointing of that axe is over there. sest et selle kirvepea võidmine on seal. It's time for you to pick it up. Sul on aeg see kirvepea üles tõsta, It is üles time võtta. for you to ask forgiveness. Sul on aeg andeks paluda. You said, God, I need help. Öelda, Jumal, ma vajan abi. I know you are doing an expansion work. Ja ma tean, et sa oled avardamas ja laiendamas I know the asju. work is going on. Ja ma tean, et see töö kestab ja käib. I want to be part of this work, oh Ma God. tahan olla osa sellest tööst, issand. But Father, I lost my axe. Aga isa, ma olen kaotanud selle I kirvepea. need it back, oh God. Ma tahan seda tagasi. Lord, show me, God. Näita mulle, isa. Bring that axe up the Jordan River, oh God. Las see kirvepea ujuda seal pinnale uuesti. Today, God is restoring some of us here Ja Jumal on taastamas mõningaid meist to siin. the place where we lost it. Ja viimas meid tagasi paika, kus me kaotasime need asjad. Father, we thank you, God. Isa, me täname sind. We pray for your presence, oh God, that you lead us and guide us, oh God. Isa, me palume sinu liigiolu, et sa juhataksid meid. We ask for your wisdom. Me palume su tarkust. Lord, give us revelation and insight. Anna meile ilmutust ja sisevaadet. We need it back, oh God, that cutting edge. Me vajame seda teravust. And the Spirit of God says, Jumala vaim ütleb, the return of the cutting edge is going to be in your hands again. see teravus tuleb sulle taas tagasi. And you're going to see the work multiply. Ja sa näed selle töö laienemist ja rohkenemist. The work is going to expand See töö hakkab avarduma, laienema in your personal life, sinu isiklikus elus, in the kingdom of God. Jumala riigis. The cutting edge is returning back. Teravus naaseb. Father, we thank you, God, for this time. Isa, me täname sind selle aja eest. We surrender all our hearts before you. Me anname kõik oma südamed sinu kätesse. You are really talking to us this morning. Sa tõesti kõnetad meid täna hommikul And we worship you, God. ja me ülistame sind, isa. We come back to the heart of worship. Me tuleme tagasi ülistuse juurde. It's all about you, oh God. Asi on sinus, meie silmad on sinu peal. Everything is about you. Kõik on sinus. Everything we have is borrowed from you. Kõik, mis meil on sinu käest. We pray, oh God, Father, Ja me palume, isa, help us, oh God, Holy Spirit. aita meid, püha vaim. In Jesus' name we pray. Jeesuse nimel palume seda. Amen. 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 Amen.